Татарстан Республикасының ат казанган халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсе хезмәткәре, Татар ашлары һәм мәдәнияте халыкара ассоциациясе президенты Резидә Кыяк кызы Хөсәйнова. Нәрсәбәсен синең күзеңдә, карадың мышындык искидә, аяктырак кебек йөзеңдә. Елмайса да башка гышын, карадыңмы, булбый. Әйе, бүген үзенең гаилә табырга чакыручы Резидә ханым, үзегезгә сүз, биргез чәчкәләрегезне мин алып торыйм. Реза ханым, сез бүгенге кичәнең халыкбикәсе, сөембикәсе, алкышларга сезгә, сәхнә дә сезнеке. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачыларым, дусларым, һәм инде менә монда утыручы гаилә табынындагы марафонда катнашкан иң матур, иң чибәр хатын-кызларым. Сез булмасагыз, бу марафон булмый иде, сез катнашмасагыз, бу мәҗлес булмый иде. Менә шулай гаилә табынына кунак булып килгәнегез өчен һәм шулай марафонда катнашканыгыз өчен минем сезгә олы рәхмәтем. Һәм инде олы рәхмәтем тамашачыларым сезгә. Ходай Тәгалә исәнлекләр биреп, тагын шулай яшәргә һәм яшәргә насип булсын. Һәрберегезгә дә исәнлек, саулык, матур тормышлар телим, иман байлыгы, күңел тынычлыгы, исән имин көннәр булсын. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, гаилә табынын күтәргәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Алкышлар сезнең өчен. Рәхмәт сезгә. Урамда декабрь кичә. Беренсәрән генә кар бөртекләре төшә. Йолдызлар калка. Менә шушы декабрь төнендә учак ягып, гаиләсен, милләтен бер гаилә итеп, кабаттан үзенең табынына җыйган Резидә ханым, кабыз учагыңны. Әйдә, әйдә Резидә, җырла. Яшәргә, сине
Hem hiç şüphesiz özünüz güzel, şeşek sizge yakınlarımızdan, sizin sənətini. Rahmet, Rabia Şamil'in sizge de rahmetim. Elbette rahmetler almış bulup özünüzge. Yine de yağmurayım. Bulganınız için, cihanlı güzellik serpigeniz için, mine şu güllerinin hücebikesi bulganınız için, müge rahmet sizlere Rezide Hanım. Yama yıllar. Rahmet size. Hayırlı iş, muhterem hanımlar, efendiler, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Rezide Hanım'ın sənmətin, onun hünerin üst itişler, yakın kişiler isenler misiniz? Hayırlı iş kazan. Bugün birgeç yılın sebebini barımızda yaxşı anlay, hem eğitim uzuvuşa bugün bardik yakınlarına yılgan bir de şakire uzuvuşa rahatlanıp, yol itip hem şu vakitte şu güzellikke suqlanıp, beyrem itik ele bugün. Şundan da indi bit bu sabada yama yıl gelip jitti. Kuş baba yine şanasında oturgan da en şaptıra da şaptıra. Ulda göremsin Rezide Hanım'ın gayle tabanlaşına göremsin. Şolay bulgaç yama yıllar bilen tebrik ettik. Hemmegizge de sağlık selametlik dilep. Yama yıllar barıtik behet alıp gitsin. Kim kuşlar buna? Sağlık alıp gitsin. İminlik alıp gitsin. Eyde yama yıl. Kırdeniz. Hem elbette ile kütülmegen kuvanışlar, siyinişler bilen kilsin aldağı yom ayılımız. Kadirli tamaşaçılar, şu motor kurkem kişeni alıp baru bəxti kimge eleken deyseniz, ul bizge. Elbette ile şu şahada alıp barışı hem sizin bilen kişi doğumunda aralaşışı, alıp barışlar biz buluruz Tataristan'ın at kazangan artisti, temlitilli, nurlu yüzlü Dine Latifova. Rahmet olsun. Hem bizim bilen bugün keşmeyi birge bulaşa, o bizning o'zi şiver, o'zi bulgan, o'zi matur, Tatar yigiti Ayvaz Sadirov. Kadirli tamaşaçılar, biz indi bugün kup siylerimiz emmelekin şırga, bunga şulay vakit kübre kalsmaydı. Şuna göre şirattağı artistimizin de big tilep ilan iterimiz. Rahmet etip karşı alınız. Sahnede o'zining maturluğu, güzelliği bilen, hem mumlu tavuşu bilen indi köpküne tamaşaçılarda esir edirgen, ilgirgen jirşi kızımız Aygül Kamaletdinova. Ayta
yüzsüzün almışlardan bizning әлеге кичә тагы да матурлыкка, тагы да җылылыкка күмеләчәк. Әйде, шушы мезгилдә бу гафу итегез Дина ханым, күптән сорыйсы килгән соравым бар иде сезгә име. Сез бит инде уңган хуҗабикә, әйме бик уңган хатын-кыз, һичшиксез сез тәмле пешерәсездер. Һичшиксез Рафаэль абыйны сөендереп торасыздыр һәр кичне матур ризыклар белән. Айваз дустым, мен хатын-кыз булсам да кеше пешергәнне күбрәк ашарга яратам шул. Субханалла. Әмма сез тәмле ашарга яратасызмы, Айваз? Татар егете буларак ничек инде мин ашарга яратмыйм. Әмма ләкин гел юлларда булганлыктан и ризыгы миңа аны кадәр еш эләкми шулай. Шуңа күрә менә монда утыручы кызларыбыз шулай ук тәмле ризыклар белән сөендерүчеләр, гаиләләренә һәр вакытта да сый белән хөрмәт итүчеләр җыелгандыр дип саныйм, чөнки монда белүемчә менә бүген җыелган сәбәпләрнең берсе табын, гаилә табыны марафонының катнашучылары да бар дип беләм. Бу чын мәгънәсендә шулай. Үзләренең гаиләләрен бергә җыйнаучы, тәмле ризыклар белән сылаучы уңган хуҗабикәләребез, уңган хуҗалар менә шушы табынга бүген җыелдылар. Һәм шуңа күрә дә әйдәгез әле без шушы табынның хуҗабикәсен Резидә ханымның үзен чыгарыйк. Алкышлар астына әлбәттә. Гаилә табынның хуҗабикәсе Резидә Хусейнова. Әйдәгез Резидә ханым. Субханалла. Миндә бар. Резидә ханым, менә шуннан да сез әйдәгез уртарак чакырым әле мин сезне. Сез бүген шуннан да бит инде хуҗабикә, бу табынның хуҗасы, бу бәйрәмнең хуҗасы. Менә бу марафон нинди уңайдан, нинди максат белән оештырылды. Һәм ничәнче ел инде уздырыла? Бу рәхмәт Дине, бу гаилә табынын беренче тапкыр ясады, гаилә табыны дип. Инде ул безнең һәр вакытта да татар табыны дип. Менә карап утырам, минем күпме катнашкан кызларым утыра монда. Кызлар, рәхмәт сезгә. Менә гаилә табыны бит ул. Безнең гаилә табыны булганнан соң безнең гореф-гадәтләребез дә онытылмый, безнең телебез дә онытылмый. Шул ук вакытта безнең ризыкларыбыз да онытылмый. Һәр бер килгән кунакны без бит инде тәмле чәчәкләребез белән, татар халкының тәмле ризыклары белән каршылабыз. Кешене киеменә карап каршыласаң, хуҗаны, хуҗабикәне бит матур өстәләренә карап бәялисең. Менә шуңа күрә бу кызлар bir-birsindən күреп, ул бит Instagram битләрендә менә 21 көн буе алар бер дә туктамыйса шундый матур иттереп балалар белән, гаилә белән, кечкенә балалар белән алар менә тормышка, балаларга ризыкларның ничек пешерүен күрсәттеләр. Сезгә әниләр, әтиләр, анда тиләрдә катнашты, олы рәхмәтем. Әле инде мин инде уланы кертем, һәр елны без аны ясарбыз кызлар, Алла бирсә. Без инде һәр вакытта да, менә белгәнегезчә, без ресторанда һәр вакыт очраша идек. Шундый кечерәк кенә җыелышып, әлбәттә инде менә быел зур иттереп гаилә табыны ясадык. Кызлар, рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт, Резидә. Резидә ханым, менә шушы марафонда катнашучылар санын әйтеп бирә аласыз микән? Чөнки теләүчеләр бик күп белән, язучылар, яңа рецептлар белән бүлешүчеләр күп. Саны бармы аларның? Гаилә табынында безнең 50-дән артык кеше катнашты. Кайберсе инде өлгермәдек диделәр. Менә мин аны 1 декабрьдә генә старт бирдем. Әлбәттә, аны алдан да әйтмәдем. Була диеп, менә шулай да 50 кешедән артык бу марафонга катнашты. Төрле ризыклар. Без инде элек Юнус абый Әхмәтзановның туган көненә дип февраль аенда ясый идек. Быел инде шулай гаилә табыны дип. Әлбәттә, рецептларны күп инде. Кызлар бит менә ул бит ризыкны пешердең дә куйдың гына түгел, аны матур иттереп тәкъдим дә итә белергә кирәк. Шул ук вакытта аны матур иттереп язырга да кирәк. Һәм безнең бит инде татар хәрефләре белән дә язылу максат иде. Менә бөтенесен үтәделәр кызлар. Менә шулай төрле матур ризыкларны пешерделәр. Рәхмәт сезгә. Калганнар ничектер, әмма мин хәтта шушы фотосурәтләргә карап кына да шушы ризыклар белән сыйланган кебек хис иттем үзем 21 көн дәвамында. Монда инде мин менә кызлар
дуслары үзләре әйтәләрдер, аларның тормыш иптәшләре, ирләре ай рәхәт яшәгәннәрдер бу 20 көндә. Шулайдыр дип уйлыйм, кызлар, әйме? Менә монда катнашучыларның ирләреннән хәтта махсус мөрәҗәгать килгән, мөмкин булса Резида ханым, ай сайын эшләсәгез иде дип имзалаганнар барлык ирләр. Шуннан да, Резида ханым, сез кешеләргә бәхет белән итәсез. Гомумән адам баласы бу дөньяга зур эш бүләк белән туа. Аллаһы Тәгалә үз бәндәсенә тәүге чиратта гомер бирсә, гомер белән берлектә ул аңа туган телен бирә, ана телен бирә. Һәм ул аңарга ризык бирә. Ә сез исә үзебезнең милләтебезгә хас татар халык ризыкларын яшәтәсез, аны табыннан төшермисез. Ризыгын белгән бәндә кыйбласын белер. Кыйбласын таныган бәндә ул телен белер. Телен белгән кеше ул милләтен белер. Менә шулай булгач, сез бөтен дөнья күләмендә танылу алган безнең Резидәбез. Һәм бүген бу табында безнең хөрмәтле кунакларыбыз да бар, Айбаз әфәнде, үзләрен чакырыптыр. Әлбәттә, шушы гаилә марафонында катнашып, җиңүләре булаган һәрбер катнашучыны бирегә чакырып, безнең кадерле татар ашлары һәм мәдәнияте халыкара ассоциациясе президенты Резидә Кыям кызы Хөсәйнованың үз кулыннан бүләкләрен алыр өчен без чираттагы катнашучыларны эндәшербез. Айбаз әфәнде, һәм әле безнең бөтен дөнья күләмендә татарларны бергә җыйнап, аның сабантуйларын гөрләткән, аның шушы һәрбер бәйрәмендә ашлары белән сыйлаган тагын бер бик матур оештыру өлкәбез бар. Ул безнең бөтен дөнья татар конгрессы һәм аның вәкилләре дә бирде. Аларның үзләрен чакырсак, бик урынлы булыр дип ышанам. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Шакиров Данис Фәрис улы, рәхим итегез. Рәхим итегез. Зур рәхмәт сезгә. Хәерле кич, хөрмәтле Резидә Кыямовна, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Һәрбер милләтне шәхесләр билгели. Һәм милләтне иҗат әһелләре, сәнгать әһелләре, галимнәр белән бер рәттән дөнья күләм танытуда төрле юллары, юнәлешләре бар. Аның берсе инде әлбәттә ул безнең татар халык ашларын, татар ризыкларын дөнья күләм танытырга. Менә бу эштә, ул эш аерым бер дипломатиядә дип әйтер идем. Тынгысыз җан иясе, үзенең бөтен күңелен, җанын, тәнен, инде халкыбыз татарлар яшәгән иксез-чиксез дөньяны гизеп, Ирак чыгыштан алып Калининградка хәтле диекме, Америка, Чехословакия, Майами һәм чит илләрне дип әйтикме, халкыбыз арасында йөреп, аларның татар халык ризыклары, пешерү үзенчәлекләрен үзенең инде китабына кертеп, милләтебезне, татар халкын дөнья күләм танытасыз. Иксез-чиксез зур рәхмәтләр сезгә. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәзи Васил Габделгаев улының котлауларын да, сәламнәрен дә җиткерәм. Һәм сезгә олуг рәхмәтләрне җиткерәм. Һәм иң беренче чиратта шулай ук әйтер идем. Менә игътибар иткәнсездер. Бәйгенең дә исеме татар табыныннан гаилә табынына күчте. Милләтнең танытуның бит интернет аркылы. Сез барыбыз да хәзер беләбез. Хәзер халык да, олысы да, кишесе дә ул интернет киңлекләрендә дөньяны таный, яшь буын вәкилләре дә. Менә бу аның чын мәгънәсендә үтемле чарасы, үтемле юлы. Без гаиләбез белән үзебез дә әлеге бәйгедә кайнашып, катнаштык һәм менә бүген биредә 50 хуҗабикәләр дип әйтик. Ләкин 50 хуҗабикә янында аның ирләре, әби бабасы, бала чагасы, бөтенесе белән бергә бер гаилә белән әлеге татарча язып, әле безнең татар ризыкларын күрсәтеп, ул безнең милләтебезнең дөнья күләм таныта һәм бигрәк тә интернет киңлекләрендә. Менә шушы заманча алымны кулланганыгыз өчен аерым рәхмәтләрне җиткерәм. Һәм яңа ел кичә алдында инде әлбәттә ул иң беренче чиратта гаилә бәйрәме. Монда милләтнең нигезен тәшкил иткән татар гаиләләре сезне барыгызны да якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйм. Рәхмәт. Шуннан да безнең милләт кая гына сибелеп яшәсә дә, аны бергә татар дигән исем берләштерә. Һәм
Bugün biz менә шушы татар балалары, гомумән башка милләтләрдә гаилә табынына кунакка җыендык. Шулай булгач, әйдәгез әле җиңүчеләрне, шунда катнашучыларны шушы мәҗлесен түренә чакырыйк һәм инде аларга бүләкләрне тапшыру вазифасын хөрмәтле кунагыбыз Дәнис әфәнде сезгә һәм хөрмәтле хуҗабикәбез Резида ханым үзегезгә тапшырабыз. Сезнең рөхсәт белән әлбәттә. Hürmetli hoşabikeler, hürmetli hanımlar, tutaşlar, rəhim etersiz səhnəgə. Pişirgen rizikli uzunşəlikli təqdim etişləri kimlər ikən alar? Alarının isimləri altın bulup yamrasınlar bugün biri de. Zakirova Ramile Mars kızı, Kozan şəhəri. Kozan qalasının Ramile, kütərləgiz, kütərlə durabız. Kütərlə durabız. Sıvırcanova Ramile Nurvasim kızı, Kozan şəhəri. Ramile Nurvasim kızı şaqırabız, əydəgiz rəhim etiniz. Galimova Minzile Rinat kızı, Alabuğa şəhəri. Alabuğadan gidiler. Rəhim etiniz. Tuşubayeva Nezile Rafik kızı, Sey qalası. Sübhanallah. Tatarastan'ın Baysal'ın Sübhanallah konakları bugün. Rahmatulina Vaysile Ramazan kızı, Yırak Oktanış rayonunun Ataş avlundan gelgen hürmetli katlaşmışımız. Tayyipova Elvira Mindel kızı, Kanı Tamağı. Hem Gafurova Gülşeşek Hasefettin kızı. Buğa, işin indiminde Kuşabike de olup karşıda Buğa'da bulatırıp Buğa'da katlaşmışım olmasın. Rahim etiniz. Rahim etiniz, hürmetli konaklar. Rahmet sizge bulğanınız için. Kollarınızdan güller kıyganınız için. Hem isterlik yapadağa. Mene oğlu ailenin direk girişi, mene oğlu ailenin aortısı, mene oğlu uğan hucabikeler. Rahmet sizge. Hiç şeksiz onların yıllarda da batlaştırgan zor öter ki iş. Hazırki bir başlaganımız iken, natır olsun devamı. Ben istifade mümkün bir sırtı alalım kalamış çünkü elimizde bunda bir küp nominasiyalarımız var. Bizim katlaşıklar arasında türlü yaştagileri burada mene en ılı katlaşmışımızını ilan etip, onu da bülekleyelim. Hürmetli Kamiluddinova Ruşaniye Ziyaddin kızı, Şüpreli rayonundan gelgen katlaşmışımız. Rahim etiniz birige. Rahim etiniz. Görürüz hele. Şükreli'den hatta katlaşıcılar var. Rahmet sizge. Emre en yaş katlaşışı kim deyseniz, o da olsa Hafizova Aysulu Halit kızı, Elmet şehrinden gelgen katlaşmışımız. Birisi Şükreli'den olsa, ikincisi Selvet'ten, birisi de tecrübe toplanan Hucabike olsa, ikincisi yaş. Buna şuşu tecrübeli Hucabikelerden ilerlerine ezdirtirgan. Hem temli rızıkları bilen silahga ele girgen tanım bir yaş Hucabikemiz. Şulay yok, bizden Dağlıklı Təbliğası kitabındaki retseptlar boyunca en көп retseptlar pişirişi nominasyasına var idi. Әлеге nominasiyada жеңе алды Әсқадуллина Алсу Фәһим кызы, Kozan қаласы. Алсу Фәһимовна, sizni çağırırız, rahmet etiniz. Алсу ханым şöyleniz. Kozan'dan bir Alsu Hanım yanattan gelip şitallarındır belki. Öğrenmeyi unutmuşsa, bu her vakitte de. Kızlarga zor rahmet etip uzatamiz. Alkışlar verip fotoga düşüremiz. Hem de urunlar iyeslerin de ilan eti geldi. Bizden 3 urun hem 1 Grand Prix. Alarını biz şulay bik şoklanıp, uğurlanıp ilan eterimiz. Rahim edin, iyi ürünler yollagan şulay bizim bulgan Hucabikelerimiz üzerinden tügülebet özlerinden turmuş ipleşleri, aileleri bilen jimi yollamışlarına şaklı gelirsin. Gaile marafonu, Gaile Tabanı marafonu 2021 belgesinin 3. urun üyesi Kilmedova Razaliya Hafiz kızı. Aşağı. Aşağı. Mene bundan benim yapmışlardan. Teşekkürler. Şular 3. urun üyesi Galibanova Gülnaz İlgiz kızı. Kanı tamağı. Әлеге шәһәр беренче тапкырга яңгырамый. Инде монда биредә тамаклары тамагына килгәндәр бик актив булып чыкты безнең. Gidiler yani. Şular 3-нче урын Мусина Гөлшәшәк Ришат кызы. Актаныш районы иң милли, иң татар җырлы район вәкиле.
Рәхим итегез. Керегез аттанышлар, арчалар, Фарма тамаға, Шүпрәле, Әлмә, Талабуға кемдер генә юк. Казан! İstedikçe Fatır, Көргәнегез, 3-нче урында 3 мөҗәбикә җиңүче, әмма 2-нче урында ничә җиңүче дисәгез, монда барысы да аңлашыла. 2 катнашучы һәм аларны шулай ук тагы да 60-ларга күмеп чакырып алып биргән гаилә табыны марафоны бәйгесенең 2-нче урын иясе Хамадиева Кадрия Шәрифҗан кызы, Казан шәһәре. рәхим итегез. Һәм Фәрәх Варисәне Рашат кызы, Байлар Сабасы. Казаннан да, Сабадан да, кемдер генә юк монда. Менә мондый марафоннарның үзенчәлеге шунда, күрәсезме, бар җиһан, бар республикага катнашырга мөмкинлек бирә. Әмма бер көнне яңа ел алдыннан аларны бергә җыеп, шулай ук матур күркәм гадәт. Һәм бушлай киреп калсын да. Birinci urun hazır indi bizning kimlardir do'qib kütədir isimni yangıratı gələ. Gayla davana 2021 marafonunun birinci urun iyesi Sabitova Gülgüne Feniz kızı. Gama tamağı. Fama tamağı, birinci urun. Efendim kızlar. Ay bas. Sabadan da Elmet'ten de Kazan'dan da kimler gine yok munda. Kıslı bıyığın iş pişmağın pişip dursun tabında. Tağına jiymiş var. Менә әле ул районда яңгырамаган иде, мин әйтәм, Тәтеш бармы икән дип инде көткән идем. Тәтеш районына Гран-при эләккән икән безнең. Гаилә табыны 2021 марафонының Гран-при иясе Мустафина Гөлнур Ислам кызы, Тәтеш районы Зур Әкрәш авылы. Әйдәгез, тәтішлелер. Кытлыйбыз җиңүгез белән. Булганлыгыгыз белән, булганлыгыгыз белән. Кытлыйбыз кызлар. Тәтеш, İdil yollarında ösken kızlar. Zor rəhmət sizə. Zor rəhmət. Deniz efendi sizə də zor rəhmət. Birgə bulaq, birgə qalaq, birdən bulaq. Həm mənə şu matur şaranı biz hər yıl sayın bir tradisiyaga aylandırıb qalırsak, bik də uğurlu olar deyə düşünürəm. Şundan da Rezide xanım, siz görəsizmi? Бар халыкны бүген бергә җыясыз. Хәзер бирәбез микрофонны да бирәбез. Резиде ханым Хуҗабикә, ул бүтән җирдә белергә тырыша. Менә шундый оста, уңган, булган хатын-кыз булуның сыры беләсезме нәрсәдә дип уйлыйм мин Айбас. Чөнки ул тумышы белән Татарстанның Буа районы Вольнистан авылы кызы. Аның әнисе бик тәмле пешерүче иде. Әтисе уңган кыям абый иде. Менә аларның иләре басу белән янәшә тора. Иртән чыктыңмы, тургайлар җир суза, ә инде басуларда үскән башак, тузан исе сеңгән башак җиле килеп битләрне иркәли. Икмәк тәме сеңгән башак җиле. Менә шуңа күрә дә ул бар гомерен икмәккә багышлады. Кем? Резиде Кыям кызы Хөсәйнова. Мен инде бу сәхнәдә каян шундый җылылык, энергетикасын бирә дисәм, концентрациясы көчле икән, 2 буа кызы янәшәсендә басып тора икән арча егете. Инде бу урында чын мәгънәсендә шушы кичәнең Хуҗабикәсе Резиде ханым сездән тагын бер матур, күркәм музыкаль күчтәнәч бүләк ишетәсебез килә безнең. Алкышлар астында әлбәттә. Әйдәгез, мин бирәм Резиде ханым, килегез миңа, килегез. Әйдәгез. Авыллар урамнары буйлап әйләнеп кайтыйк әле. Сез үскән басулар буйлап. Alkışlarımız kine çamadan, fışırında hiç şiksiz. Jürler Rezide. Uylaşma uzan uğram uyla. Bütün beyler kökten taşlandı.
Әйләнем дә никтер артка карыйм. Bu benim tezkirem. Biz bunun bilen ömür boyu birge işledik. Allah'ın rahmeti yavsun. Mine ol da bugün gayle tamında konakta. Rahmet tezkirem. İyi oyna kızım, şimdi bildin mi? Mine indi bu bizim oğul yigiti. Alfred Faskutdinov. Bu anın sözleri. Alfred Faskutdinov'un sözleri. Seydes Hasanjanov muzikası bu indi bizning buğa yağından çıkan matur jırlar. Eli tağın senin jırların var Alfred. Allah rahmet eylesin. Sen şiirini yazıp dur, men jırlap turaman Allah bilsin. Bizning tag'in bir qonog'imiz bu bizning Buğa rayoni Yantugan Guliston avli Jirli Uzidara raisi Ramin Efendi tugan yapar sayını alıp bilmesiz. Şöyle bu Rahmet eylesin. Herkes kaza. Eğer Guliston avından zor selamlar alıp geldik. Mine ele şunday dolkunlarına oturdum, gözüme yaşlar geldi. Bizim avlını Kazan Respublikamızın başkalasında gösterdiler. Sizlere rahmet. Bizim oğlumuz bir maturluk gösterdi. İlk maturuna kadar yıldan sonra maturaya varan. Tağında kalgatava maturaya varan Allah tilese mine. Şunun için rahmet Rezide Singha. Büyük zor altığa günlerimizde umuşlar. İcat çeşmen sayıkmasın, energiyin kimemesin. Rahmet Ramin Efendi, size rahmet sizge. Nişiklik Kazan'ın din yüzünde dik gösterdiler Guliston avlında. Ramin Emirviş bilesiz mi? Yıllar aşağı Moskova'nın yüzünde Kremller Sarayı'nda Guliston avlını kurseteler diselerde şap kapmayayım. Çünkü Rezide Hanım'ını da bulur aşağı hali oldu. Rahmet sizge Rezide. Mana şulay bağlanıp, matur jırlar bilen hiçşiksiz rizikni tavan temlendirip, mena basa bizning Rezide Hanım çünkü ko'ngilda mung bo'lgandagina ol rizqqa ko'shalar. Endi bunda biriga bizning Alfred Efendi Faskutdinov o'zi chiqqan, o'zi ko'ringan ekan, shu o'rinda naqda onim Rezide Hanım'a bag'ishlab yozilgan she'r yo'llarini da erishtirasım kela. Mana nindirak so'zlar bilan erkalab endashgan ekan o she'r yo'llarimda Beyramdan Xo'jalikasına. Bu ayağı talantları bilen Tatar dünyasına tanılgan sen bir kızı bu ayaklarımdan yaktı yıldız bulup balkıgan yaktılıkını görüp üskengedir köngül türün aşık şefkatli namus bilen yaşap ütkengedir sınavlardan turgan mektepni hatın kızının asıl sıfatların Allah Teala muldan üleşken ekranlarda ezirlengen rizık legendaga bizning eylengen Ürmegilday ürge, ürli, Iraklarga ismen tanılgan, gurur, güzel, güçlü ihtiyarlı halkım seni damga uragan. Feniz Alfred Faskutdinov. Subhanallah. Eğer şair özünün şiiriyetine bulgan muhabbetin, bulgan hislerin yollar etip yazayken demek o özünün geroyuna karada saklanıvan bildire. Rezide Hanım şundan da o saklanıp uyatuşu hatan kız. Bilesiz mi? Onlarda erlerde bulgan güçlü, yügerlik, hatın kızlarda bulgan saflık, maturluk her birisi de Allah Teala tarafından belirlendir diyeyim. Hemen bugün o umma hocalık olsa, elu nice kitap avtırı da bilesiz. Dürüstün ekinde eline sırava cevabını men özüm bilem diyene hanım. Şuna göre mana şu vakit aralığında yalnız başta 2013 yılda ilham kelip kitaplar da yazlar hem şiara başlayımızda Rezide Hanım hem 2013 yıldan kışı ömür boyu bir kitap şiara olması mümkün. Rezide Hanım şimdi 3 kitap avtırı. Hem ele onlarla kılır şu kitaplardan ve sırlar bilen nette bizden Tatar kızları, Tatar hatınları temliden temli riziklar bilen suyundire ailesin, konaklarını hem eli kungulum size şev eli bu şik tübül. Yok elbette, yok. Eli distelegen kitaplar olda bizden istemlerimizde bulur. Şulay bulgaç bugün indi onun işinişi kitabın, dünya görgen kitabın, eli basmadamına düşken kitabın indi biz tamaşaçlarımızla takdim edik. Şulay da Rezide Hanım'ın temli olsun ikinci kitabı.
гади йөзеңдә. Әмма карадың мы синең йөзеңә? Белсәң иде, шундый ис китә. Аяклар кебек йөзеңдә, елмайсаң да кайчак яңгырсып. Вәлистан кызы Резидә, карадыңмы? Бу ни аягы? Безнең өчен гади гүзәле, илһам күле синең күзләрең. İlham küle bizler için tәмле bulsun diye әйткән сүзләрең. Тәмле булсын китабының икенче томы Резидә ханым bundan 2 ел үзенең шәхси тормышы турында әдәби китап тәкъдим иткән булса, Ризыклар табынына икенче китабын тәкъдим итә. Беренчесе 13 елда дөнья күрде. Ничә меңләгән басма белән бөтен ил тарафына таралды. 3 телдә язылды: татар, рус, инглиз телләрендә. Һәм шушындый икенче том китап бүгенге көндә дөнья күрә. Нәкъ шулай ук 3 телдә: татар, рус, инглиз басмасында. Америкадан ничә еллар элек алып кайттым апайларның, анда Сан-Франциско шәһәрендә яшәүче татар апайларның рецептларын алып кайттым һәм алар да шунда урын алды. Әлбәттә, менә эш телдә булу, Динә ханым, чит илләргә, менә Данис әфәнде әйтеп үтте, чит илләргә сабантуйларга йөрергә күп туры килә. Инде алып барырга, Аллага шөкер, бүләк бар. Татар телендә һәм рус телендә һәм инглиз телендә. Бу китапны чыгарганнан соң бик арыдым инде бүтән чыгармамын дип уйлыйм. Но әле Алла бирса, Аллаһ Тәгалә исәнлекләр бирсен дә, тагын халкыбызга хезмәт итеп матур китапларны чыгарырга насыйп булсын. Роберт абыйның бер әйткән сүзе бар. Резидә, китап ул киштәдә торса да, ипи кебек аны һәр көнне кереп алмыйлар. Аның үзенең укучысы бар диде. Менә шуңа күрә үзенең укучылары бар, Аллага шөкер. Алалар, укыйлар, өйрәнәләр, гаиләләрен өйрәтәләр. Китап һәр вакытта да булырга тиеш. Өйдә татар гаиләсендә тәмле булсын китабы һәр бер гаиләдә булырга тиеш. Менә уйлап торам да инде биредә булачак кайнаналар бардыр, бәлки өйләнмәгән буйдак егетләр бардыр. Үзләренә яхшы хатын сайлаганда кичкенә генә киңәш. Әгәр дә шушы кызның китап киштәсендә Резидә ханымның китабы бар икән, димәк уңган хуҗабикә һәм тәмле пешерүче хатын булачак дигән сүз бу. Бер киңәшне һичшиксез тотарга кирәк булыр. Без шушы урында мөхтәрәм кунакларыбызны дәшик сәхнәбез түренә. Татарстан Республикасының кече һәм урта бизнес ассоциациясе вәкиле Волкова Ольга Николаевна, рәхим итегез. Ольга Николаевна, просим нас, пожалуйста, принесите здесь. Кунаклар килер, каршылый генә. Каршылый генә бу Резидә ханым белән хезмәттәшлек итүче ассоциация вәкилләре, рәхим итегез. Извините, я татарча Гульмим, я Маржия. Можно буду по-русски? Уважаемая Резидә Киямовна, от имени членов Ассоциации малого и среднего бизнеса и бизнеса сообщества Республики Татарстан горячо и от души поздравляем вас со всеми достижениями и выражаем благодарность за вклад, за развитие предпринимательства Республики Татарстан, за благотворительную деятельность, приготовление вкусных треугольников, блюд для жителей Татарстана и их гостей. Председатель Совета Фарид Рашидович Сафин, президент Ассоциации Рафик Акзамович и первый вице-президент Закиров Роберт Камилевич. Извините, они не смогли прийти, но выражают вам свою искреннюю благодарность за вклад в ассоциацию. От себя лично хочу добавить,
Вы женщина талантище. Я вами всегда восхищаюсь. И желаю вам, естественно, здоровья, больших творческих успехов и всего-всего самого лучшего, чтобы все ваши мечты всегда сбывались. Спасибо вам. Так, а это благодарность вам от ассоциации. Будьте всегда такой, какой вы сейчас есть. Огромное спасибо. Так, цветы, пожалуйста. Я вас обожаю. Шулай Резида ханым. Сіздің бүгін рус қыздары да, татар егіттері де, татар қызлары да, рус егіттері де Резиданың тәмлі болсын табынының һәр вақытта да қадірлі қонақлары бола біледі. Міне бүгінгі мәжілісіңіздің де тағын бір қадірлі қонақлары бар. Олардың өздерін шақырып хәзір. Бүгін мекендебізнің, бейрәміміздің жылының бір сәбәбі ғаилә табыны марафоны. Әлеге ғаиләдә шыннан да табынлар молдан һәм җырлар матур. Каршы алабыз, кадерле тамашачылар, матур күркәм гаилә пары, гаилә дуэты Ленара һәм Марат Галимовларны. Қарсы алыңыз достар, Резида ханымның ең яратқан ғаиләләренең берсе. Бик зур рәхмәт, Резида ханым. Алкышлар белән. Әмҗәсибе бизәйде, юлларда күзәйде, кызларның иле, әгәр аңлый алсам, бәхетемін белер иде, сөйен азга телер иде.
Çünkü Linara da böyle şunday konkurslarda qarab temli riziklar bilen gösüngap turgan eken. 21 gün boyuna Marat'na en temli riziklar bilen aşatkan. Mine qarab turam, Marat aşatkan, özü bir de aşamaranға aşagan. Bilesizmi, Dina apa, men bugün Rizdapana aşkandan aşam. Şunun kadar ongan bolgan hatın kız eymi, temli pişire, köpmü hatın kızların pişirirge irete, şuna üstep maturity pişirili, kitaplar yaza, eli tağın bir köpkine hatın kızlarga örnek itip koyarlık sıfatını açtım bugün. Qandağı sıfatlar. Big tiz kiyine. Mine biz şiir okurga da ülgürlüyüz. Birsinden bir sımatur göz alırlık ülmekler bilen çıkıp gözlerine şunun kadar irkeli. Men ele hatınga körsetem şu konsertini yazmasın. Mene şulay kirek eken o kiyinirge deyip. Gördünüzmü kızlar? Maturlukni köre bilgen, eri yigit ayvazsadır. Güzel. Hem Dina hanım ele tağın bir körkem yağı bilen de tanıştırıp gitik biz tamaşaçılarını köplere Bolay da bile, ama lakin hatırlarını yamartu bir de kumaşa alamaz. 2008 yılda bizning hürmetli Rizda hanım en yukarı derecedeki isimge Altın Nishkebil tituluna da iya bolgan. Ул бүгін дәвәнейді, ул бүгін әмейді, ул бүгін құдағи да, ул бүгін туған да, сіңіл да, дус да, ахирет да, ул бүгін жетекші да, һәм ул бүгін Нишкебиллі әби де. Қаршылығыз Резиде Хüseyinова. Өзінің ұлықтары білен. Seydemiz. Merhaba. Hüseyinoflar, Kamaletdinovlarning devamı. Bugün bu sabah iş bugün. Devenin balalar sahne altında hem anamlar bizinin yanında. Mene ne diyor deveni? Dev yigit şeşegin verirge boldu Allah'a şükür.
Lekin uzakka түгел, kiri kaytarırga gerek. Hali kızlar yanına şurası var bir tane bu iş bilen. Rahmet sizge bek zo'r. Rahmet var. Rizda Hüseyinova, Nishkamil 2008. Haydi oğlum, sen bilen kal, kirelim de. Ay, krutoy parın yayını. Ay, молодец. Yine, kimge bulgan eken şeşkesi. Uzakta tümük tutturup paradı. Maturun şeşkegeni. Rahmet. Aybaz. Tegeriş pişmaklar burunlu kütüklü yayını. Dinapa, men aytam, meni gerek түгел, endi bunda tomoshachilarni da burunlari siza boshladi baga o'sh pishmoqni. Shunga ko'ra vaqtida bir tomoq yalg'ab, shay ishib samovarlardan olirga kerakdir. Bittiler, gayret onlara kıymeti giydiniz dostlar. 15 minut rahatlanıp dirgeler şeyler var. Gayret alanında. 5 minutdan görüşürüz. Zinar, Bedir Zinar. İlmaz İnsafov. Kardeşlerimiz ve yaşlılıklarımız. Ot yigitler, alkışlar başında olsun cemaat. Yigitlerden keyifleri ko'tariladi. Bizning shulay yo'q rahmat yigitlar. Ikkinchi bölümümüzde motor başlaganımız için. Siz o'rinlaringizga borasizmi? Olmasa biz de Dina Hanım, Edi Rahim etdik tomoshachi yanına yaqinroq. Bugun shunday inshaalloh motor kecha uramda hatto minus temperaturasi demasin deymi? Ham men sirin ochdim bo'lsa kerak. Bugün birine sahnede bardik motor kişiler. Yok men özüm turdayım, men sizden turda, Rizda Hanım turda, neydi motor kızlar, mene ongan yigitler çıkış yası. Şuna göre mene bugün eyde şu tradisiyonu devam edip bardik motor kişilerine göre şahlaylar sahneye. Sahnede de hem göresiniz aldada neydi motor kişiler oturada. Birsinden birisi görkem konaklar oturada. Şulay bağış bar mersede motor musun deyip sahneye tağın bir motor konağımızı çakırık. Tatariston ve Başkistan Respublikalarının ot kazangan artisti Rüstem Asayev. Karşılığız Rüstem Asayev. Urandı
Biz rahmet. Biz rahmet. Hürmetli tomoshabinlar. Siz için böyle kilesi yanlarla tebrik edesi gele, isenin sağlık, baxit şartlıklar, bari tek yoldaş olsunlar hammangizga. Baxtli bo'ling, isenin bo'ling. Bek zo'r rahmat chechaklarınız için. Bir şıkkaş falan böyle imdatlı jırlarını, eğlengen jırlarını bilsin, Kışkı Romans diyen jırını birgelip jırlap olaylar. Kışkı Romans. Baktı yarısı karsuları Şıldır indi yazmış şaşıyor suları Baktı bizinin kar üstünde kolan izler Baktı yıllar iken birge salan izler Sağ
Sanat dünyasında doğan bir matur, şiver, duet varlıkta geldi. Dadastan'ın atrazanlar artisti Rüstem Asayev hem beylerimizin hoca bilgisi Rizide Hüseyinova. Bizur Ahmet. Bu yıl gelecek hatuna. Rahmet sizge alkışlarınız için. Rahmet sizge. Matur işiniz için, işiniz için. Maturluk için. Bizim bit yama yıl yakınlaşma. Indi mene bik tizden bizning şuşu ilimizge dünyamızda 2022 yıl kilir kış babay. Kış babay degenden bir apa siz olmaysınız mı? Beni sorarga kış babayga ışanasız mı? Elbette şanam. Şanam. Aygaz. Niçin şanmısın kış babayla? Nişik şubay kelip çıktı. Niçin kelip çıkmasın? Men bilesin mi? Her yılda kış babayla yama yılına gitken vakitte bizimden bala aşağıma kaytam. Ne bala aşağıma? Bu yıl da bala aşağı kaytıp geldiniz mi? Yok bulay sorayım hele. Kış babayga hat yazdınız mı? Elbette. Men ana yılbaşından öyle yazıp koyam. Hazır men agana tugul tamaşaçılarga da kızım edi. Nersa soragan eken dinalatıp alıp kış babaydan. Men bütün kişi sıragan birini sıragandım indi. Bilesi kilse özüme matur gülmek sıradım. Balalarıma, anıklarıma matur yeşikler sıradım. Rafael'e yama maşina sıradım. Sıradım. Bizim tamaşaçılar kış babayga ışanalar mı iken? Hem soraganlar mı iken birereydir kış babaydan? Nerse sıradınız dostlar? Zarplatını arttırılan sıraganlardılar. Selametlik sıraganlar. Selametlik sıraganlar. Kimdir zarplatını artırın sıragan, kimdir pensiyonu artırın sıragandır indi eme. Sürüybası. Sıragına gerek. Mene men dürüstüne aytkanda kış babaydan birisini soramadım bu yılda. Çünkü üzüm kış babay. Benim hazır bilgimde belgili olan şey ailem var, kişkine kızım var. Hem mene nep şu kişkine kızım soragan tileklerini ötevşi kış babay men. Lakin kızım benim kişkine ama 11 güne ay. Şu vakıra onun için en iyisi sorayım. Mene kızım en iyisi kış babaydan kişkine gazizege oyunşıklar soraganda ne işindir arasına tun, yaman telefon da kırtıp jibergen. Kış babay bulgaç buraya gidesi bulaydı. Eynek şu ayaraysa tıklı ayağın bilen. Kaderli tamaşaçılar, biz hazır şu hıyallarımız bilen bir biyu dünyasına da seyahat yasap alıp. Çünkü bizning respublikanın en usta biyuşilari Seydeş Biyu kollektivi biriga chaqiralar. Hoş geldiniz dostlar. Seydeş Biyu Türküne.
Бию ансамблі. Табиғатның жилі сыман йымшақ қына келіп кірдің сен. Экранларда милли ризықларың жанға яқын сірін аштың сен. Сен бір йылдыз жанға бик яқыны, яқты нұрың септің халқыңа. Бары сеннен келген жалалатны тойдым, туям экран қаршымда. Тәмі сүзлер көңіл түрін яулап, билеп алған ішкі дүниямны. Тыйнап та сен, алтын қоллы да сен, хөнәреңнең болған ұстасы. Сен Алиһә аш-су өлкәсендә, өстеннән үк синнән биредә. Иҗат җимешләрен ышый бик тә үрнәк итеп куям күпләргә. Альфред Фәсхетдинов. Һәм шу урында әлеге шигырьне Dünyaga tunduruşu Fənis Əfəndini ilhamlandırışının üzün күрәсебез килә янәдән каршы алабыз. Сезнең өчен, бары сезнең өчен Резидә Хөсәйнова.
концерт кирәкми, моннан да зур. Рәхмәт сезгә. Ярый, исән сау булыгыз, Алла рәхмәт яусын. Бу минем классташым, Зөбәйдә, бергә 10 ел бергә укыдык. Рәхмәт, бу минем племянница, менә эш баланың әнисе бу Динара. Гөлистаннар, бу безнең киленебез. Алла рәхмәт яусын. Рәхмәт, алабыз. Biraz buluşsanız aydan. Rahmet Ayvaz. Rahmet kızım. Çok emellisin. Bizim kıdabız, ılı kızımın etisin. Dilerse. Hayırlı kış muhterem tamaşaçılar, hayırlı kış Rezide hanım. Мен инде декабрь, аның да 30 жеткәч бик борчылганым. Бу елда бер бәйрәм ясамыйдыр Резидә дип. Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килде. Аллаһка шөкер, шундый рәхәт, матур бәйрәмдә без инде хатын-кыз буларак күлмәккә карыйбыз, җырга карыйбыз. Монда җегетләр кул чабарга тиешле бу иштә. Шуны карап торгач бер сүз искә төште. Фәнис Яруллинның бер бик матур җөмләсе бар. Бик санаулы көннәр бирелгән бит җирдә һәрбер адәм баласына. Гөлләр генә түшәп китсәк иде, яшәү белән үлем арасына. Менә нәкъ шундый гөлләрне без бүген һәрберебез күңеленә кабул итеп утырадык дип бик нык ышанам. Рәхмәт Резидә бәйрәмгә. Рәхмәт Мияшин. Ayvaz, sensiz bulmuyor Ayvaz. İsenmisiniz. Rahmet bek zor. İnsan sağ olunuz, Allah rahmet yavsun. Bu bizning Guliston Avul klubining direktori, madaniyat direktori bu. Rahmet bek zor. Rahmet Milevşe. Şunday avulda zor sabus neler ötkərəsiz, bayramlar ötkərəsiz. Şulay ettirib munda da kelgəniz üçün bek zor rahmet. Tamaşaçılarım, alkışlarınız için bek zor rahmet. Мен sizni bek yaratam. Şəşkələriniz için rahmet. İsənimin bolub. Rahmet bek zor. Gülmistan. Rahmet bek zor, rahmet. İsən sağ olunuz. Шауласа кишин агачлар йумшак шил коглудан, тынла жаным, мин җырлармын яратудан. Бәхет теләп, әйдә бездә җырлар. Bu җырны мин бик яратып җырлыйм. Мен таңнары син
Сәхнәмездә матур чәчәкләр күп, әмма иң күпсесе, иң гүзәле Резида Хосаинова. En güzeli benim ağabeyim, önderim onlar. Ağabeyim, geldiğiniz için rahmet. Lego, söyleyeceğim bu. Her vakit şulay takip çıksın. Şulay kalıpına çakır. Kalı ucu bütün niye bir şey, emir öcet bir şey. Gülistan'ın önünde gelip kürdü kanalına. Şuna da şatlı bitince olur. Oturursun. Şulay tarafına şimdi ne varsın? Abi siz insan sağ olunuz. Allah birse barımızda da Allah dileysenin bilsin. Rahmet abi, yaratan mesine. Bu benim en ala abi. Ravil Kiyamovic. Rahmet abi. Ay vas. Eğiminde benim asilim da var. Biz bir tasinim da bir güzel yaşadık. Bu kurşemiz olsun. Şişme. Rahmet. Ya rahmet bek zor. Rahmet, şeşkeleriniz için, rahmet bülekleriniz için, haminde alkışlarınız için. İnsan sağ olun. Beylerimizden balkok duruşu ilk komşu şeşkesi Rezida Hosayinova. Mine bir nişik kürkem maturaygandan bizning kişe keyifler de yaxşırgandan yaxşıra. Eğer de sahnege iki alıp barışından birsigine çığa ekan, demek indi ikinci para tizden çıgaşak degan anlata. Lekin o o'zigina chiqmay, bilasizmi? Kim bilan çıgaşaganda anlaysizlar, mi? Shin ma'nosida bizning estradamızdan eng matur, eng ko'rkam, eng tatlı hem eng bir-birisini üzülüp suyushi para deb atar edim men. Chunki mana sahna ortida da kuzatib turam, bir-birisini shunday qadar yoqimli matur etib indashib turalar. Sin deyibgina eritib matur etib yashaylar. Hem shin ma'nosida shu sin deyib indashulari ko'rasin jırga da ko'chgan olarni. Shunga ko'ra jırlari da shulay deb atalar. Sin. Bizning bizning eng ko'rkam pora Tataristanning ot qozongan artistlari Dina ham Rafael Latipovlar. Ey hurmatli do'stlar, Sim,
Татарстанның ат казанган артистлары Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Зур рәхмәт сезгә, дуслар. Сәламәт булыйк, исән булыйк. Амин. Динәва, мин карап торам да ни өчен Рафаэль абыйның сезне сайлаганны да аңлыйм бит. Сез бит Уфа, Буа кызлары, ут. Сезнең бит булдырмаган эшегез юк. Менә сез дә Динә ханым, үзегез җырлыйсыз, үзегез алып барасыз, Әле шуңа өстәп барлык Instagram дөньясы белән матур берсеннән-берсе матур әсәрләр, хикәяләр дә иҗат итәсез, Һәм күптән түгел, ялгышмасам, шушы әсәрләрегез бер китап итеп тупланып, дөнья күрде. Мәк шәшәге дип аталучы китапның чыкканын ишетмичә калмаган кеше юктыр монда биредә. Хәтта үзем дә алып, башыннан алып ахырына кадәр укып бирдем. Рәхмәт, дөнья күрде шунда. 1 мартта концертын куярга җыйнабыз, килегез дуслар барыгыз да. Бүген килүчеләр ул көнне бушлай керешсез яна. Шулай булгач. Мин алып барырмын дип ышанып калган Рафаэль абый көнләшмәсе. Шулай булгач, киттек. Әйдәгез әле бергә. Безнең яшьлекнең матур яшьлекнең хатирәсе булган. Yakın arada gana 675 bitten tarafan Mekşeşe'ye degen eserim dünya kurdum benim de. Şimdi Rizi'de problem bizana her vakitte de kine şaşadır degende görüyorlar turunda şulay bulgaç barısından 1 Mart'ta getirip alabız. Rahim ediniz. Hazırga sahnege kapattın da büyüçülerini kütük. Onların da şakırık. Sizin başınızda Seydeş Biyu Türkmen. Karşınız. Ayaklarını dibim karşılamızda.
Инде сез күрмәгәндә бераз гына биеп тә алдым. Шулаймы? Һәм Рафаэль абый белән сөйләшеп тә алдым. Сезнең белән гел сәхнәгә чыкканны карап торды да, инде сәхнә артына бер читенә килеп кысты мине. Һәм беләсезме, аңладым нәрсә өчен икәнлеген. Мин башта мәйдан көнләшә бу дисәм, ул безнең менә монда икәүләшеп чыгуыбызга җавап әзерләгән икән. Һәм үзенә дә пар тапкан Дина апа. Һәм әле кемне диегез? Шушы бәйрәмнең йөзек кашын, шушы матур кичәнең сәбәпчесен Резидә ханымның үзен. Алай булгач Риза. Каршы алабыз күркәм дуэт Татарстанның атказанган артисты Рафаэль Латыпов һәм Резидә Хөсәйнова. Каршылагыз. Parma
kimdir asıl, zatlı jipler bilen şiir ötebili. Mine bu cümleler sizge kağılır idi. Üz sıkmağın asıl jipler bilen bize dokap, şiir ötüşüğün. Üz sıkmağında güller üstürüşü, başkalarga dağıt birüşü. Şuna göre de bugün sizin için, siz yaratkan jırçınızны kavatanda sahnaga çıkarıla rüksat ediniz. Tataristan'ın matkazagan artisti Marat Galimov karşıladınız. Rizamga bek zo'r rahmat. Meni o'zimning bayramimga shoshirganim uchun. Xonimni hurmat qilyapman. Rahmat. Jurnali do'stlar, rahmatlar. Birligini unutma, barısında unutma. Ilerle yanıma. Sen Koşmamız kırmadı. İlerle yanıma. Yanımda parası, hayatay parası. Sağlıktan erdigen yanıma. Yanıma. Uyan beni şimdi bir rahatladı. Sözler bundan bu safhaya. İksine ezildin, iksine sınam. Bedenle yuvalsam işlerdi. İksine ezildin, iksine sınam. Bedenle yuvalsam işlerdi. Aylarda yürümedim, simatik gülmedim. Gülsime dokundu hislerim. Aylarda yürümedim, simatik gülmedim. Gülsime dokundu hislerim. Sintere şaklım, tartışım ayarı. Yolda sinümerim günde. Sintere şaklım, tartışım ayarı. Yolda sinümerim günde. Bir sabah ayçada, ayşakta, uğranır yüreğim töründe. Bir sabah ayçada, uğranır yüreğim töründe. Haydi kalkıp bir sabah ayçada, uğranır yüreğim töründe. Uğranır yüreğim töründe. Ulan bizde günleri, haydi bizde hanımla olmuşlarda kumigani. Tataristan'dan atmasın artisti Marat Galimov. Haydarin. Bayanda İlnaz İnsafov, Dinar Bedretdinov. Sizin adınız Rahibe Sadir. Dinar Latifova. Haydi özümüzün vakti utanmamızı yani. Ayvaz, sizleri yumağına mine sıradığız. Kış babayga şanasmı, had yazdığız mı deyip sıradığız ayva. Emine siz üstükiz, yama yıl kişinde makşisalarga şanasız mı? Elbette ışanan mağşılarga ışanmasam men yama yıldan soң benzin beyesi $20 $30 bulan deyip ışanıp yürür idim mene soң. Ayda men seni hazır
Rizalar eline şakırım. Çünkü bugün şunun mağarasında var dileğinde kabul bulatan gün. Ne demekten bugünkü konsertte iki Rizide katlaşa. İki isim aslında dileğen dilekler. O her vakitte de kabul bulan. Birinci Rizide'ni bilem, indi baramızda bile emine hazır şıraşak Rizide, haysı Rizide Aslında da bilesin, sen de bilesin, başkalar da bile. Çünkü o Tataristan'ın kalığı arsisti Rizide Tuhvatullina. Başlayalım. Aklına sağlığına sağlayı, varayım bayınlara. Jirda bağlar ağlasa da, girişmeyim bayralara. Yalnız başım uyuma düştüm, mayna güllere diren şu. Kırmış yolların öterge, tüzüm bularıma öğren. Yalnız başım uyuma düştüm, mayna güllere diren şu. Kırmış yolların öterge, tüzüm bularıma Aklına sağlığına sağlayı, kını şişme suları. Yaşımda uzağın suqalar, ömürge mamışırnadı. Yalnız başım uyuma düştüm, mayna güllere diren şu. Kırmış yolların öterge, tüzüm bularıma öğren. Yalnız başım uyuma düştüm, mayna güllere diren şu. Kırmış yolların öterge, tüzüm bularıma öğren. Aklına sağlığına sağlayı, balı batadanlarım. Sandıvaçlar sayrağında, başa diye dalarım. Yalnız başım uyuma düştüm, mayna güllere diren şu. Kırmış yolların öterge, tüzüm bularıma öğren. Yalnız başım uyuma düştüm, mayna güllere diren şu. Kırmış yolların öterge, tüzüm bularıma öğren. Yalnız başım uyuma düştüm, mayna güllere diren şu. Kırmış yolların öterge, tüzüm bularıma öğren. Yalnız başım uyuma düştüm, mayna güllere diren şu. Kırmış yolların öterge, tüzüm bularıma öğren. Kırmış yolların öterge, tüzüm bularıma öğren. Tüzüm bularıma öğren. Tataristan'ın kalığı artisti. O'zimizniki Rizide Tuhvatullina. Rizide Tuhvatullina. Rahmet. Bir ikligine size ihtimali.
Hayırlı kеш, hürmetli, kadirli bizim matör tamaşaçılarımız. Mine şuşunday yanaylar aldığından nindi matör kişede özünüzle işraşırga, görüşürge nasip oldu. Rizde Hanım bilen biz indi 100 yıl bir-birimizni bilemiz. Biz bütün dünyanı birge eylep çıktık. Ol bizden Miraboy Hanım. Biz şunun hatlı, türlü situasyonlarda, türlü şaklarda biz bir-birimizle mine şulay поддержать etip yaşayırız, uruşşalap sileşeyim hele. Бәхетле булсын, рәхәт яшәсен, тормышы алдағы көннәрендә матур булсын. Яңа еллар белән сезне. Рәхмәт президент. Дина ханым, Ризат Фатуллинда 100 yıl değil mi? Şundan şimdi sorup tutarım benim. Мәхәббәт картая mı ol? Картаямы мәхәббәт? Юк. Чөнки мәхәббәт ул мәңгелек яшьлек. Мәхәббәтнең яше бармасың? Мәхәббәттә яше юк. Мәңгелек яшьлек икән. Димәк, ул картлыкта да яшьлеккә чакыра. Бар ул мәхәббәт. Бар. Ярату. Бар. Yaşar yana üstü tırmaşama
Ramazanov, Allah'ın izniyle rahmetleri, maturcularınız için. Rahmet kızım. Rahmet sesleriniz için biz rahmet. Rahmet kızım, rahmet. Rahmet alkışlarınız için, rahmet kızım. Şunla şunla dip etesiz. Sizge nindi jür kirek. Sizin o meşhur jürlarga elbette Rizide üzü kirek. Birgeler hazır kızlar. Şeşeklerinin ilk zatlısı, ilk topçusu, ilk maturu Rizide Hüseyinova. Gayret avını. Demli misin? Milletimden gizli başı bulgan. Özü şiber, özü sulu, özü nezakatlı Rizide Hüseyinova. Hepimizin ailesinde isenlik birlik olsun. Hem işsiz kabul. Ailelerge, hürmetli tamaşaçılarım, kıdagılarım, tuğanlarım, ullarım, kızlarım, hem ınıkçılarım. Sizge Allah'ın izniyle rahmeti olsun. Aile tabını şulay huzurlap kelgeniz için. Bugünkü günün kadrini bilip yaşayık. Bugün yaşayık, bugün yarattık. Bugün iyilik kılık. Bugün yakınlarımızı kaygırttık. Çünkü ertegen nerse olasın birimiz de bilmeyik. Barınızda da ten selametligi, küngel tınışlığı, küngel iman baylığı yoldaş olsun. Her birinizne de kilesi yana yıllar bilen
Təbrik etəm. Яңа yılda яңа уңышлар гына, шатлыклар гына алып килсен. Мин сезне барыгызны да яратам. Резеда Hüseyinova. Qadrli tamaşaçılar, şuşu Türkəm beyramını yasagan, sizge keyif bo'lak etgan barliq jırşı, artistlarimizga, biyishlarimizga ham biriga, bolamizin da birga jirishi Riza xonimga rahmat etib, olqishlar bo'lak etiladi. Tag'in bir xot. Biz kızıl halkı. Sonunda senin yıllar gitsin. Babattan da birge görüşmeler nasip olsun. Bilası ışıdaş buna kadar. İsəni bitirib. Sağ olunuz. Rəhmət sizə. Yetişməğən şeydə bulsa, aimin nəgəsində özün karışın. Ailə davını, kızlarım, sizə Allah'ın rəhməti yapsın. Tanıdım ve eytem, siz bulmasanız bu işe olmaydı. Güzellik, sağlık sizə. Rəhmət.